Blagosloven Bog naš, sada i prisno i vo vijeki vijekov. Amin. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše, Vladiko, prosti bezakonja naša. Sveti, posveti celi nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetog Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Bogojavljenje opet je povezano sa svetim Jovanom Krstiteljom. Jer njegova bila misija da priprema narod za doček Mesije, za doček Spasitelja sveta, Gospoda Isusa Hrista. I on je pripremao narod na takav način što mu je na prvo vreme propovedao pokajanje. Govoreći, pokajte se jer se približilo Carstvo nebesko. A zatim oni koji su se kajali, dolazili kod njega, kajali se za svoje grehe, on je krštavao u reci Jordanu za opraštanje grehova. I jednoga dana, dakle, krštavajući narod, sam Hristos dolazi na reci Jordan da ga ovaj krsti. Iako Hristos kao Sin Božji, Spasitelj sveta, nije imao potrebu za krštenjem. I brani se Jovan govoreći, ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš k meni? On kaže, pusti sad, jer nam treba tako ispuniti svaku pravdu. I tako, dakle, sveti Jovan stavlja svoju ruku na samu glavu Spasitelja sveta i krštava ga u reci Jordanu. U tom trenutku kad je, dakle, Spasitelj izlazio iz vode, čuo se glas s neba, ovo je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. I u tom trenutku, dakle, silazi i Duh Sveti u vidu, dakle, goluba. I to je, dakle, prvo, kako kažu Grci, teofanija ili bogootkrovenje, da se Bog prvi put pokazao u vidu Svete Trojice, da je Bog, dakle, Sveta Trojica, zajednica Oca, Sina i Svetoga Duha. Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Neka reče Izrail, da je do vijeka milost njegova. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Neka reče doma rono, da je do vijeka milost njegova. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Neka reku svi koji se boje Gospoda, da je do vijeka milost njegova. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Iz tjeskobe povika ka Gospodu i usliši me, izvede me na prostrano mjesto Gospod.
Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Gospod je sa mnom, ne bojim se, šta će mi učiniti čovjek. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Gospod mi je pomoćnik, slobodno ću gledati u neprijatelje svoje. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Bolje je uzdati se u Gospoda, nego li se oslanjati na čovjeka. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Bolje je uzdati se u Gospoda, nego li se oslanjati na knezove. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Svi me narodi okoliše, ali ih u ime Gospodnje razbi. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Tekoše, okoliše me, ali ih u ime Gospodnje razbi. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Okoliše me kao pčele sad i ulasiše se kao oganj u trnju, u ime i Gospodnje razbi. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Otisnuo si me da padnem, ali me Gospod prihvati. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Gospod je hvala moja i pjesma, on mi postade spasitelj. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Glas radosti i spasenja čuje se u kolibama pravedničkim, desnica Gospodnja daje silu. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Desnica Gospodnja uzvišuje, desnica Gospodnja daje silu. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Neću umrijeti, nego ću živiti i kazivati djela Gospodnja. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
gospodnjega, aleluja. Kamen koji odbasiše zidari, osta glava od upa. Blagosloven koji ide u ime gospodnje, blagosiljamo vas iz doma gospodnjega, aleluja. Slovi od Gospoda i divno je u našim očima. Blagosloven koji ide u ime gospodnje, blagosiljamo vas iz doma gospodnjega, aleluja. Evo dana kojega stvori Gospod, radujmo se i veselimo se u njega. Blagosloven koji ide u ime gospodnje, blagosiljamo vas iz doma gospodnjega, aleluja. O Gospode pomozi, o Gospode daj da bude unapredak. Blagosloven koji ide u ime gospodnje, blagosiljamo vas iz doma gospodnjega, aleluja. Ja sam Miloš Vojnović, profesor fizičkog vaspitanja ovde iz Mladenovca, pa plivanje za časni krst znači mnogo više od običnog ulaska u vodu. To vam je novo krštenje, pročišćenje, gde čovek ovlada svojim duhom, a i testira sam sebe. Ovo plivanje ovde na Markovcu vam je specifično, mislim da je jedino u Srbiji gde nema takmičenja i ovde ljudi koji plivaju nisu takmičari nego učesnici u plivanju za Bogorodički krst, tako da opet pozvao bi sve ljude da dođu i sledeće godine, bar ako ne plivaju, da dođu da vide kako je ovde jedinstvo i da kažem bratstvo među svim ovim ljudima, i muškarcima i ženama koje dolaze i plivaju ovde. Dobar dan, ja sam kapetan Janinin, dolazim iz bataljona Vojne policije specijalne namene Kobre. Nastavljamo tradiciju koju su naši stariji pripadnici već gaje dugi niz godina sa našim profesorom Dejanom i udruženjem Vožd. Predivna jedna tradicija, predivan veličanstven događaj koji predstavlja veliku stvar za sve mlade momke, entuzijaste. Preporučujemo ovo da se ovakve stvari neguju i dalje. Ovo je jedan mali naš doprinos, skroman doprinos našoj pravoslavnoj veri, običajima koji se neguju od davnine. Dragan iz Beograda, ovo je za mene tradicija koja već 10 godina je ovde uspostavljena na inicijativu Dejana i nas nekoliko građana, da kažemo, da ukinemo to rivalstvo, prvo među ljudima, i da pokažemo simbol vere. Svi smo jednaki pred Bogom i tako treba i da ostane. Mi smo porodica Šekularac, ja se zovem Marko, Sanja. Supruga Sanja i Vasilije. Vasilije Šekularac. Trenutno živimo u Beogradu, inače smo iz Vrnjačke Banje. Osjećaj je prelep, pa eto, mi smo Srbi pravoslavci, bogojavljenje, spoj sa prirodom. Jednostavno čovek u hladnoj vodi osjeti, nađe svoje pravo mesto u prirodi, eto. Kako je bilo u vodi? Dobro. Bilo mnogo hladno? Ne, A što si rekao, kao da si bio na... Na Artiku. I da će skoro beli? Medved. Prelepa organizacija, divna, tako da prvi put nam je i malo sam se dvoumio, s obzirom da on ima 4,5 godine, kako će on sve to da iznese, ali u suštini to je sve Božja volja, tako da nema tu mnogo, ne treba mnogo razmišljati, samo se prepustiti i uživati. Kaži
zvalo, šumadio, sunce zasjalo. Ovo je Srbija, ovo grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. 914. Boga mi, ušli ovi crno-žuti, ušli u Beograd, pa marširaju i oni kroz Knez Mihajlov. Čuli oni da je tu kralj Petar marširao? Ne znaju šta ih čeka. Mislili da će tako marševskim korakom da domarširaju čak do Niša, za 2 dana. Pa udarili obilaznim putem preko Varovnice, nisu teli Ibarskom magistralom, nego kao da nas iznenade. Pa preko Begaljice, Varovnica, mislili da se zapute na Topolu, Šatornju, pa sleđa prvoj armiji, ali nije moglo. Stigli su samo do Kote, Varovnice. Opisa pesnik Dejan mnogo kasnije tu bitku na svoj način kaže: iznad Beograda leti zmaj, Srbija strada, još samo treptaj korak do smrti, do zadnjeg daha. Zemlja premrla drhti od bola, jada i straha. Pala je naša prestonica, ali nije Šumadija, Kota, kod Varovnica najviši položaj. Na njoj puk treće pozivaca i Timočka divizija, ispred Avala levo, Kosma i desno Dunavska nizija. Armija 5. Austrougarska, brojnijano horda tatarska dolazi dolinom reka. A horizont ćuti. Počinje vreme slave. U Hristougodnoj smrti vena će krasiti seljačke glave. Srbi će krvlju škropiti slavsko žito i oranice. Umesto vina žuč će ispiti vo imja Svete Trojice. Stoglava stiže Neman. Pred raljom pali škole i crkve. Krvavi počinje Zeman, broja nemaju. Žrtve stiže do Ralje, ali odatle ni makac dalje. Ispred su Varovnice, brdo veće od Jerusalima, bedem jači od Jerihona. Ovde je kapija novoistočnog Rima i pirk Savinih zvona. Stado civih oblaska obišlo je Topolu i Kragujevac. Mladenovcu iskopana je raka, Lazarevcu ispleten venac. Ko bujica iz neba sliva se dažd od vrelog olova. Ta guja otrovna svila se okol srpskih rovova. Trenutak je do pomračenja. Za redova, seljaka, vojnika nema povlačenja. Slušaju svog pukovnika. Na ovoj sceni Armagedonske strave, Timočka divizija, Ivković i Jovana goni dušmana preko Save, a Srbi su tada krvlju škropili slavsko žito i oranice. Sebi su sami sveće palili vo imja Svete Trojice. Danas mudruju pitomi obronci. Nebo iznad njih se ko more plavi. Stazama sećanja dolaze potomci da im seni pričaju o strašnoj slavi. Nije se samo plavila nebo, plavila se zemlja, ali od austrougarskih oporana. I sve od Varovnica do Kasapskog brda, pa gore do Kosmaja, bili su njihovi leševi. A tamo na Kosmaju danas se nalazi jedna mala spomen kosturnica sa lamentnim stihovima Đure Jakšića koji upozoravaju: samo dotle, do tog kamena, do tog bedema nogom ćeš možda stupiti poganom. Drzneš li dalje? Čućeš gromove kako tišinu zemlje slobodne sa grmljavinom strašno kidaju i razumećeš ih sa srcem strašljivim šta ti sa smelim glasom govore, pa ćeš o stenja tvrdom kamenju brijane glave teme ćelavo u zanosnome strahu lupati, ali jedan izraz, jednu misao čućeš u borbe strašnjoj lomljavi. Otadžbina je ovo Srbina. I šta se desilo? Desilo se da su u toj bici 400 đaka kaplara, svet naše mladosti, izginuli. Mladići od 17, 16 godina.
Poginuo je i sin Branislava Nušića, Strahinja Ban. Poginuo socijalista Dimitrije Tucović, kapetan. Oba sina predsjednika vlade i sin predsjednika Skupštine Ljube Davidović. I Konstantin Lazarević, o njemu ću na kraju da kažem nešto. A mi smo se polako vraćali kući, lako nam je bilo s Kosmaja da siđemo prema Mladenovcu, kad tamo nad granicama i nad Kovačevcem pukla je zora. Pogledah iza sebe i videh da najboljih nema od novih boja. Da li čuješ moga koljada? Da li čuješ Bog se javi danas na Markovačkom jezeru i svuda gde su naša pravoslavna braća. Po celoj Srbiji, po vaskolikom svetu srpskom, a i van toga danas su svi Srbi došli da se pogruže u svetu vodu Jordana, da ponove taj sveti čin Gospoda Isusa Hrista, da priđu njemu malo bliže svojim delom, svojom ljubavlju, svojom verom, da mu pokažu da nas Srba još uvek pravoslavaca, pravovernih ima i da postojimo i da svojim delom, a i udelom u svemu ovome pokažemo da smo živi, življeno ikada. Nekako nam pripisuju da nestajemo polako, da se razdeljujemo, mi se udeljujemo gore na nebo ovakvim činom.
Ponosan sam što mogu da kažem da je ovo 12. godina kako dižem ovaj veliki sveti hram koji počiva na samom Hristu kamenu, jer je ovo Božja volja i njegov čin da mogu da sprovedem sve ono što sam zamislio, da sve to prođe onako kako dolikuje ovom divnom narodu koji je pokazuje pre nekoliko dana dolaskom Sevastokratora i cara Ruskoga Vladimira Vladimiroviča Putina, da postoji mala zemlja koja veruje u Hrista, koja je bratska sa svom braćom kojih ima 200 miliona, a i u Grčkoj koliko ih ima i dalje. Ovo je 12. godina kako ja ponavljam jednu istu stvar, ulazimo u vodu i krštavamo se. Bez obzira da li je napolju minus 20, da li je led kao što je bio danas 10 cm, da li je voda koja je na apsolutnoj nuli, što je pravo da vam kažem kuriozitet, mnogi će reći da to nije tačno, ali aparat je 3 puta termometar pokazao 0 stepeni Celzijusovih. Te neke stvari koje se dešavaju na bogojavljenju i o bogojavljenju, kada su se danas i 3, 4 dečaka od, mislim da su imali po 3-4 godine, svi zajedno možda 11 godina, ušli sa svim roditeljima u vodu. Ponavlja se taj divni čin pred ovolikim narodom srpskim, pred ovolikim učesnicima koji ulaze svi u jednom broju, u jednom nizu, poslušni, skrušeni pred Bogom i pred krstom, svedeni na ovo što se zove bogojavljensko krštenje na Markovačkom jezeru. Velika i dugova priča moja, 12 godina, pokušavam da uspostavim taj red, tu ljubav koja je u meni proizvedena upravo bogojavljenskim plivanjem, upravo onim što sam stekao od moje braće prethodnika koji su već to osetili kao jedan impuls, poslali meni. Meni je bilo dalje da prosledim to. Vidjeli ste sami kako to danas izgleda i na vodi i u restoranu, a i sinoć u ponoć kada se krst unosi u jezero Markovačko. Taj čin unošenja krsta je u stvari čin bogojavljenja pravog. S krstovdanom bogojavljenju 0 časova, to je jedini pravi čas kada se Bog javio. Zapisao je sveti vladika Nikolaj, a to sam nedavno pročitao u knjizi njegovoj, da je u reki Trebišnici pre 800 godina srpska čeljad pokrštavana, a i odrasla u pravoslavnu veru hrišćansku. To su neke divne, neponovljive stvari. To su, evo upravo i 800 godina nam ide ove godine od uspostavljanja Srpske pravoslavne crkve. Sve ostalo što bi pričao bilo bi suviše, rekao sam i previše. I hvala Bogu i slava Bogu što mi je dao da stanem pred ovaj narod kao neko ko može da izjavi svu svoju ljubav prema svojoj veri, prema svojoj državi, prema svom narodu. Ovo ovde je bila danas Srbija. Ovde su bili Srbi iz svih srpskih zemalja. Kad kažem iz srpskih zemalja, mislim na Republiku Srpsku, koja je srpska zemlja. Na našu otuđenu i dragu u svetu zemlju Kosovo bilo je momaka iz Gračanice. Bilo je momaka iz Crne Gore, srpske Crne Gore. To je ponos i dika Srbije. To je ono što je uzvišeno i što je lepo. Ovo govorim sada u nekom svom pesničkom, da kažem, ushićenju i nemojte mi zameriti, nemojte misliti da ne znam šta pričam. Ovo je, to svi dobro znaju i oni koji ne misle kao ja da je to istina. A i njih molim da dođu na bogojavljenje, bit će im ovde svakako ukazano svako poštovanje i domaćinstvo i starešinstvo kako priliči srpskim ljudima. Hvala vam što ste došli, što ste snimili ovu moju reportažu, što ste vidjeli ovo. Čast mi je bila da ovo može da prodre u našu javnost i da skine mrak ovoga zapadnoevropskog kultur-tregerovskog namjesništva nad Srbijom, koje je uvek bio svoja. Srbija je uvek bila svoja, od Svetoga Save, pa nadalje, od Svetoga despota Stefana, od Svetoga vožda Karađorđa. To namerno kažem, jer na samo 5 km od Markovačkog jezera nalazi se Ustanički Orašac, a na samo 500 metra nalazi se spomenik Svetoga vožda despota Stefana Lazarevića, koji je bio pretposlednji vožd. Zadnji vođa, vožd naroda bio je Karađorđe Petrović. Slava i njemu, svetom ratniku. Slava svima njima u ovaj sveti dan, koji su verovali u Hrista i u našu veru hrišćansku.
i hvala vam što ste došli i zapisali ove reči. Hvala.